Lakhipuronline puthokchaba June gi tang mari irai numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maroiba Pao Silchar municipality ki apunba ward kunipana konma mafam singda ngasidagi covid vaccine kapa horagani Metric amasung higher secondary porikha gi matangda Assam lengakna tangdangba phirep ama lobang ngamdana leiri Ningsa haina mingthonba portable oxygen can Emoinu groups na online ki kuthangda launch tawkhre Teachers eligibility test TET certificate ki validity chahi taret khaktamak oirambadu lifetime oiragani National Health Mission Assam na staff nurse chanipan ga marifutara turuk thabak laukodori Jiribamda doorstep kaithel haina mingthonba home delivery ki thorang ama paikat khre amasung Assam da ngarang nauna mioi lising mariga chohum ga mapan covid ki anuba case thengna khre Laichada sina ngarang mioi nifutaruk sikibaga loinana sikibagi apun mamasing lising ahum ga changma ga kunumdoi sukre Hojik mapungoi pa pau tabirasi Metric amasung higher secondary porikha gi matangda Assam lengakna tangdangba phirep ama lobang ngamdana leiri CBSE amasung CISCE amasung atai rajya singi board singna class 10 amasung class 12 ki porikha sing handaki chahi gi oina thararoi haiba warep laukraba matungdagi rajya sigi mahiroi oja sing amasung mama mapa oiba singi pukning wakhalda porikha si karma matamda oigedabano aduga subject liktha halaga amok porikha logani haibasida kari kari subject ta oigedabano haibagi langtaknaba ama adumak loinaduna leiri rajya gi mafam da porikha si cancel tawnabasu leptana haijarakli mahiroi singi internal assessment ki mark lekhidaba amasung class 11 su covid na maram oiraga thakidabana maram oiraga Assam gi oinadi aruba phibam da leiri nakal amaromda CBSE na porikha than kidraba makhoi gi mahiroi singi mark pibagi modality adu yenglaba matungda tangdangba phirep ama lobangangani haibagi wafam ngarang Assam gi Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sharma na phongdokhi porikha pota aru nopota duitai pokhokota kora nai khali moi sabo khujisu je suppose aji medical aru engineering eta lorai entrance dibor kane 50% lage eta moi lora khinik pass korai dilu eta eonluke medical engineering dibo paribo ne na kotha to porikha pata aru napata to dhoi thoka nai apunaloke moi napato buli koar pisot তেওলোকৰ তো মার্কশিট খন খালি পাস বুলি যাব তে লৰাতে মেডিকেলত কেনেকে সিট পাব তাৰ মানে পুৰণা বেটছৰ লৰাখিনি হে মেডিকেলত এন্ট্ৰেন্সত আহিব পাৰিব এই বছৰ তেওঁলোকে মেডিকেল এন্ট্ৰেন্স দিব নোৱাৰিব ইঞ্জিনিয়াৰিং এন্ট্ৰেন্স দিব নোৱাৰিব দিল্লী ইউনিভাৰ্সিটিত কি নম্বৰ লৈ পঢ়িব আমাৰ তো ফাৰ্স্ট ইয়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰ যোৱাবাৰো আমি কোভিডৰ কাৰণে হাই সেকেন্ডাৰী ফাৰ্স্ট ইয়াৰ পাতা নাই হেকাৰণে ব্যৱহাৰিক কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব CBSE এই ক্ষেত্ৰত কি নিৰ্দেশ দিয়ে যে বলে নহয় এবাৰ এন্ট্ৰেন্সৰ কোনো কাট অফ মাৰ্ক নাথাকিব তেনেকুৱা যদি অৰ্ডাৰ আহে আমি পৰীক্ষা নাপাতাকৈ পাৰিম বলে এইবাৰ কোনো এডমিশনৰ কাৰণে কলেজ বিলাকত সৰু সৰু পৰীক্ষা হ'ব মাৰ্কস নালাগে এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব আমি পাস কৰাই দিব পাৰিম হেকাৰণে এই বিষয়টো আমি অপেক্ষা কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে CBSE এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তাক আমি আদৰণি জনাইছো এতিয়া নেক্সট CBSE ৰ গাইডলাইনছ খন উলালে আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম যে সেই গাইডলাইন খনত অসম ফিট ইন হয় নহয় কাৰণ CBSE ৰ ইন্টাৰনেল ইভালুৱেচন হয় আমাৰটো একো নহয় ইন্টাৰনেল ইভালুৱেচন হেকাৰণে মই কৈছো যে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু পৰীক্ষা হ'ব নহ'ব এনেকুৱা কথা নহয় যে এই মাত্ৰই কিবা এটা এনাউন্স কৰি দিও ভাবি চিন্তি লও হেকাৰণে অকনমান আমি গুটেই কেটা ছাত্ৰ সংগঠন শিক্ষাবিদ সকলোৰে লগত কথা পাতি আৰু CBSE ৰ গাইডলাইন উলোৱাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত লওঁ Emoinu groups na ningsa haina mingthonba portable oxygen can Zoom live ki kuthangda launch tawkhre hairiba liter 32 chanba oxygen can asi Zoom live ki kuthangda online da launch tawbagi thoramaduda Agartala Nagaland Manipur amasung laibak asigi mafam ataidagi sumiyoi kayana saruk yakhibagalina wangangkhi Kasar District Administration asilangduna Silchar Municipality na konba apunba ward kunipanda COVID vaccine kapagi thorang tawkhre masi maruoina online da booking tawbada kudong sadaba miyoi singi yenglaga ngasidagi kapa hogodoribani Jayul amachumna chathagadoriba thorang asi ahanbagi oina mi kungna taba mafam singda horaga
GP khudingmaktasu chathagani hairi ward khudingi hangliba vaccination center singda ayuki pung 8 tagina nungthilgi pung 2 phawba tika thabagi thabak asi pangthokani Haksel loisangi mioi singda cooperate tobiduna vaccine kapagi thorom asibu mapung phanbada miyamna mateng pibiu haina Kasar जिला की DC कीर्ति जोली ने फोंगदोकली उपायुक्त कीर्ति जल्दी बोल रही हूँ। आप सभी को आरोग्य सिलचर के प्रोग्राम के अंडर 28 वार्ड्स ऑफ सिलचर टाउन में हर वार्ड में एक वैक्सीनेशन साइट खुलेगा। अगले सप्ताह जो 7 दिन का प्रोग्राम ये हम ले रहे हैं आरोग्य सिलचर के अंदर, ये हमारे मुख्यमंत्री के आदेश से चल रहा है कि अर्बन में ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन भी रहता है, डेथ्स भी ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में ही हो रहे हैं एंड अर्बन अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं ये महामारी को, रूरल एरियाज़ में भी अकॉर्डिंगली वी कैन टेक अप वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हर वार्ड में आइएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। इसमें अगर आपका उस दिन का बारी नहीं होता है तो आप अगले दिन आ सकते हैं। 7 AM to 2 PM चलेगा वैक्सीनेशन साइट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको यूज़ कीजिएगा एंड जितना ज़्यादा हो सके आपके वार्ड लेवल पे आप अटेंड कीजिएगा। इसमें स्पेशली हमने ऑफलाइन ऑप्शन रखा है, स्पेशली दोज पीपल जो ऑनलाइन नहीं यूज़ कर पा रहे, हमारे वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, रेलवे लेबर यूनियन, हमारे ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर्स, बस के ड्राइवर्स, फार्मासिस्ट, ग्रोसरी शॉप ओनर्स जो ज़्यादातर अपने आप को एक्सपोज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क, उनको स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आइएगा, आप लाइन में खड़े होइएगा एंड अपने नंबर के हिसाब से आपको वैक्सीन मिलेगा। 1 सप्ताह चलेगा, भीड़ भाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, हर वार्ड में चलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा, सिविक ड्यूटीज़ आप फॉलो कीजिएगा, भीड़ भाड़ हल्ला नहीं करना है, अगर कोई करेगा तो वी विल बी फोर्स्ड टू रिमूव देम फ्रॉम द प्रेमिसेस। प्लीज़ बी पेशेंट, हमारा हेल्थ टीम्स बहुत कष्ट कर रहे हैं दिन रात इस महामारी को हराने के लिए, आपकी सपोर्ट चाहिए होगा। आप सभी को स्पेशली न्यूज़पेपर हॉकर्स, ये सब कैटेगरी जो बच गए हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल रहा है, उनको स्पेशल अपील है कि आप आइएगा, ये सप्ताह भर प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, अपने आप को वैक्सीन लीजिएगा एंड इसको सक्सेस कीजिएगा। थैंक यू। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चाही 3 ओइरंबा अदु लाइफ टाइम ओइरगनी हाइना केंद्र की महिमसिंग की मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक न फोंदोखरे। वाफम असिगी मतांगदा महाकना मसी ख्रिस्त कुमजाल 2013 दगी हौदुना चटननबा लेबाक असिगी राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंग द खंगनख्रे। मसिना मरम ओइरगा टेट सर्टिफिकेट की मपुनसी चाही 3 ओइरंबदु लाइफ टाइम ओइरगनी। अनौब खोंथांग असिना ओजागी सिनफमदा थबक तौनिंगबा मियोइसिंगदा हेन्ना कानबा पुरकलगनी हाइना केंद्र की मंत्री असिना फोंदोखी। नेशनल हेल्थ मिशन असमना स्टाफ नर्स 493 की थबक लौगदौरी। महीगी थाक BSc नर्सिंग नत्रगा GNM कोर्स पास तौबा ओइगदबनी। चलिबा चाही असिगी मार्च की तांग 38 फावबदा मसागी चाही 94 दगी हेलोइदबनी। थागी रिम्यूनरेशन लुपा 19,000 नि। थबक असिगी दमक ऑनलाइन दा एप्लीकेशन पिसिनबगी अरोइबा तारीख जून की तांग 10 नि। इंटरव्यू ना ऑनलाइन की खुथांग पांगथोकनी। अकुपा मरोल की दमक नेशनल हेल्थ मिशन असम की वेबसाइट nhm.assam.gov.in असिदा चंगनबा हाइरी। कोविड-19 की अनिसुब वेब असिना मरम ओइरगा जिरिबाम की सुफम नोमफम खंगदना लैबा नहासिंगदा थबक पीबा अमदी लाइचेट असिना युमदगी मपान थोक्तुना पोचै लैबगी खुदोंग चादबा कयादा मतेंग पांगबा ओइना मोबाइल फोन की खुथांगदा पोचै लैबा अमदी युमदा यहोन्नबगी थौरांग ओइना सामु पुनबी गुलारथोलगी सेल्फ ट्रेंड एम्प्लॉइज प्रोजेक्ट स्टेफ कौबा कमिटी अमगी मखादा डोर स्टेप कैथेल हाइना मिंगथोनबा टीम अमा सेमदुना मियामदा पोचै योनबा ngarangdagi हौख्रे। मसिबु पुंगनिंग थौगटपा ओइना जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट मल्टी ट्रेड वर्कर्स एंड लेबर्स यूनियन की माइकैदगी फेस मास्क हैंड सैनिटाइजर न चिंगबा कुतोल तौख्रे। मसिगी मतांगदा जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट मल्टी ट्रेड वर्कर्स एंड लेबर्स यूनियन की सेक्रेटरी N सदानंद मितेना डोर स्टेप कैथेल असिगी मतांगदा असुमना फोंदोखी। याइफरबा निमित असिदा थोइदोगेंदोंना डोर स्टेप कैथेल हाइदना सामु पुनबीगी कैथेल असिदा यामना गुलाथोन हाइना खंगनबा कैथेल असिदा मणिपुर अहानबा ओइना अखोई हजूजिक याम पेंडामिक ओइबा कोविड की सेकेंड वेव असि लाकपगा इरोइनाना अखोई युमदगी मपान थोकपा याददना लैरबा नत्रगा मपान थोकपा याबा कंटेनमेंट जोन मनुंगदा लैतबा कांगुसु
laina laisar asina maram morga market ta chatpa khotpa gi khodong chaba akiba leirba mi painaro matam sidaida hairiba door step kaithel haina ming thon ba sidaida lamdam asigi leikai asigi thodok hendona thabak subam nomam khangdadana haidi masa se free oidana leiba isa inau sing mayam ama khomjan bidana punjan biraga akhoi door to door haidi jumthong khodingi mobile gi khuthang da pau pibirak laga yum gi darkar leba sing adu makoina yauhanba home delivery tawba yum da pochai thinbagi kaithel ama ngasi si launch tawbidana tawrokpa sidaida thoidok hendona akhoi Jiribam district multi trade workers and labor union na thamoi da yamna nungai ba pen badu phawjabaga loinana makoina tawjariba labor makoina kathoiba work asia masigi damak thoidok hendona hairiba akhoi labor union asigi president mingoina panjarabada moirangthe movie retire SP akhoi ikai khumna jaraba sargi guidance makhada akhoi na ngamjaba sanitizer amadi mask thoidok hendona isa jing inau jing isa jing asina akhoi lambi sorok da chatpa matamda mask asi upaga sanitizer se sinaraga makhoi da su protect tawnana ba miyam gi seba tawriba makhoi gi masada su covid aiba laina se laksara se makhoi da paktana ba akhoi sargi yamna mongol asibat amaga loinana akhoi pot asi akhoi na khudon tawba laksabani Saruk Yakibi staff ki general secretary oiribi Priyana hai naha kharana sinduna linkachaba step organization na ahan ba oina doorstep haiba home delivery service asi ahan ba khongthang oina lokachabani haiki ngasi akoi gi akoi naha kharana sinjaba kana tawjaba linkachaba akoi gi step organization haina ahan ba gi khongthang da akoina kaino doorstep kaithel haina Jiribam gi oiba Jiribam gi manungda sumaina delivery home delivery gi pandemic siga yam related oiba dugumba ama aikoina hamba khongthang oina lokhachai haibadi naha sing leiriba sing se akhoi gi haibadi lockdown sina subam chafam khangdaba dudagi leiriba naha sing se amaina ka haidi tawbam khangdaba adugumba mayam ama leibado haibadi adudagi kitang oirabasu kanjaba yanana ba haina aikoina naha sing punna haibadi asigi kaino se aikoina step organization asi linkhatjabani madudai duga haibadi ngasi aikoina yam nungaiba numit haibadu oire haibadi aikoina punna yam thina haraute yamna asigi kaino se hangdokjaba ngamjakre adudai duga akoigi yam nusiraba Jiribam district multi trade workers labor union nasu mateng tawbirae akoigi haidi yamna matangsiga chanana awat apa leikraba akoigi face mask adagi sanitizer na chingba mateng tawbirae yamna haidi akoigi step organization gi maikai dagi su harauba phongdokchari yam nungaiba phongdokchari matung tarakbada su akoi sum related oiraga sum leiminasi aduga akoina tawriba thabaksiga asoiba awat apa yawaga su sum yengselminasi haibado aigi maikai dagi doorstep ki maikai dagi hygienic Silchar Medical College laying sangdagi ngarang numidang wairam pung mangada thokiba COVID ki update matungina laying sang asida COVID laichada sina maram oiraga miyoi manga sikre sikibagi manungda Lakhipur dagi meitei macha amasu yauri laichada sina laying dono leiba active case ki masing chani ga humputara mangani masigi manungda marifu taret na ICU da kuntrama thoina ventilator da aduga miyoi chamaga yangkai ni thoina oxygen support ta leiri haina laying sang asigi wangang loi Dr. Bhaskar Gupta na phongdoki শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 275 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন 87 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছেন এবং 188 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে আছেন 33 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 152 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 25 জন পেশেন্ট কোভিড সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন এবং 46 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন গত 24 ঘন্টায় 25 জন পেশেন্ট হোম আইসোলেশন নিয়েছেন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 28টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটিপিসিআর 19টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে কোভিড সংক্রান্ত উপসর্গে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 5 জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে প্রথম রোগী শ্রী ই বিমল সিংহ ওনার বয়স 27 বছর উনি লক্ষ্মীপুর কাছাড় থেকে এসেছিলেন উনি 1 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন
এবং 2 জুন রাত্রেবেলা 9টা বাজে ওনার মৃত্যু হয়েছে। Lakhipuronline konba mafam singda ngarang Jun gi tang ahum da chathakiba covid changyengda miyoi 95 covid positive oiba thengnakre ngarang Kasar jila gi Lakhipur subdivision gi tongan ba center singda miyoi 993 da covid ki rapid antigen test amasung miyoi 92 da RT-PCR gi changyeng chathaki masigi manungda apunba miyoi 95 gi masada covid positive oiba thengnaki Assam dangarang miyoi lising mariga chahum ga subna mapan gi masada covid positive oiba thengnaki laichad asina laikan aduna leramba miyoi lising mari chatret ka marifu tara phaduna hospital thadokre pharakpagi chang chada marifu taruk dasamik mapan mari oiri layeng chathaduna leiriba active case ki masingna lising yangkhai chamnga ga kunthra mari ni Assam dangarang nauna miyoi nifu taruk laichad asina sikhiba ga loinana sikhiba gi apunba masing lising ahum ga changma ga kunhumdoi sukre Manipur da miyoi chatruk ka kunma thogi masada ngarang covid-19 positive oiba thengnaki laichad asidagi miyoi chatret ka marfu humdoi phaduna yumda hanki pharakpagi chang chada marfu ma thoi dasamik taruk mari oiri layeng chathaduna leiriba active case ki masingna lising nipan chanipan ga humphum doini Manipur da ngarang laichad asina miyoi tara sikhibaga loinana sikhibagi apunba masing chanipan ga nifuma pun sukre Bharat ki haksel amasung yaipe yumba loisangi ngarang thokiba paugi matungina haukiba pung kunmari da leipak asida laichad asina ngarang sikhibagi masing lising ani ga chanipan ga marifu taret oikhi aroibada maroiba pau amukhanna Silchar municipality ki apunba ward kunipan konba mafam singda ngasidagi covid vaccine kapa horagani Metric amasung higher secondary porikha gi matangda Assam lengakna tangdangba phirep ama lobba ngamdana leiri Ningsa haina mingthonba portable oxygen can ngarang imoinu groups na online gi kuthangda launch tawkre Teachers eligibility test TET certificate ki validity chahi taret khaktamak oirambadu lifetime oiragani National Health Mission Assam na staff nurse chanipan ga marifu taraturuk thabak lakodori Jiribamda doorstep kaithel haina mingthonba home delivery gi thorang ama paikat khre amasung Assamda ngarang nauna miyoi lising mariga chahum ga mapan covid ki anuba case thengna khre laichad asina ngarang miyoi nifu taruk sikhibaga loinana sikhibagi apunba masing lising ahum ga changma ga kunhum doi sukre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare